اشداء علی الکفار میں گل پوری کراں اس کے بعد بند نہیں کرنی ویڈیو چلنا نہیں ویڈیو چلے گی کیوں بند ہوئے گی اہل سنت دا سٹیج ہے ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہون لگی نہیں آج تک وہ سنت جمعے میں جو خطبے میں بیٹھا جاتا ہے وہ سنت حسین ہے. وہ رسول حسین کے عشق میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے تھے. یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو, یہ مولوی نہیں بتائیں گے, کیونکہ مولوی کو اپنی روٹی کا چکر میں ہے. لیکن سب سے بعد نبی علی ہیں, 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 علی ہیں. لیکن خیرت ایمانی دا تقاضا ہے او بابے خادم رضوی کول بیٹھ کے جڑا سا دین پڑھیا ہے, او میرے پیر حضرت ستار سعیدی حافظ عبد الستار سعیدی حافظ اللہ تعالی دے قدماں وچ بیٹھ کے جڑی بخاری اسا پڑھی ہے جدوں حدیث پڑھن دے نہ کیا او میرے نبی دا فرمان ہے بات آخری فیصلہ ہے رسول اللہ تو بعد انبیاء تو بعد قرآن کا فیصلہ ہے میرے نبی دے فرمان کا فیصلہ ہے. سب تو اونچی ذات سب تو بڑے مقام والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. پہلی تو بات ہے میں ادھر بحث کرنے نہیں آیا تھا, بولا نہیں ہوں معذرت, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. میں جس طریقے سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب تک وہ بات نہیں پہنچ سکی. نہیں میں بتا رہا ہوں یہاں پہ یہ حضرت نے بھی ایک جملہ بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے مولا علی ہیں. ہم مولا علی کی شان کے منکر نہیں ہیں, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جڑا مولا علی کی شان دا منکر ہوگا. سرکار فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن, جڑا مولا علی نو ولی نہ منے مومن ہو سکتا ہی نہیں. سرکار فرمایا انا دار الحکمت ولی بابوہا, میں حکمت دا شہر علی دا دروازہ ہے. اور سرکار فرمایا من کنت مولا ہو, سرکار فرمایا جیدا میں مولا او دا علی مولا. لیکن قرآن دا فیصلہ ہے جڑی میں نص پیش کیتی ہے قرآن دی محمد الرسول اللہ رب العزت نے ترتیب بیان فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. والذین معہو جڑے انہاں دی معیت وچ رہے انہاں تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. اشداء علی الکفار انہاں تو مراد, میں گل پوری کراں اس کے بعد, اشداء علی الکفار انہاں تو مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ذات ہے. رحماء بینہم انہاں تو مراد حضرت عثمان غنی دی ذات ہے. تراہم رکعان سجدا ایک تو مراد مولا علی دی ذات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ہستی او ہستی ہے. سرکار فرمایا نہیں ویڈیو چلے گی کیوں بند ہوئے گی اہل سنت دا سٹیج ہے ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی. اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہون لگی نہیں. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, میں دکھا سکنا تینے مذاہب تسی پڑھو انہاں تیناں ائمہ دا اجماع ہے, تمام حضور دے اصحاب دا اجماع ہے اور رسول اللہ دی اہل بیت دا اجماع ہے. میرے نبی تو بعد اگر کائنات وچ کوئی فضیلت والا ہے تو صدیق اکبر دی ذات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. اور حضرت امام حنفیہ مولا علی دے پتر فرماندے نے, امام بخاری نے لکھے چوک بخاری میرے نبی دا فرمان ہے. امام ابو حنفیہ آپ کہندے نے پتر مولا علی دا ہے. پوچھیا رسول اللہ کے بعد سب تو زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا سب تو زیادہ فضیلت والا سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. پوچھیا پھر کون؟ اور کہنے والے پتہ کون نے؟ مولا علی خود. بخاری, یہ بخاری شریف رسول اللہ دا فرمان جی دے وچ موجود ہے. اور تسی آکھو کہ مولویاں دی روٹیاں بند ہو جان صدیق اکبر دے نا تو 14 صدیاں تے بند نہیں ہوئیاں, 14 صدیاں تے بند نہیں ہوئیاں تے جے نہیں ہوئیاں تے اگوں بھی نہیں ہون لگیاں. اگر میں روٹی دا ڈر ہوندا تے میں ایتھے چپ رہندا, میں کدی نہ بولدا, تانوں سر سناندا ٹکا کے, تانوں شعر سناندا ٹکا کے, واہ واہ کہہ کے بیجا کرا کے تے پیسے جیب چ پا کے چلا جاندا. لیکن غیرت ایمانی دا تقاضا ہے او بابے خادم رضوی کول بیٹھ کے جڑا سا دین پڑھیا ہے, او میرے پیر حضرت ستار سعیدی حافظ عبد الستار سعیدی حافظ اللہ تعالی دے قدماں وچ بیٹھ کے جڑی بخاری اسا پڑھی ہے جدوں حدیث پڑھن دے نہ کیا او میرے نبی دا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی. فرمایا لوگو میرے نبی تقسیم فرماندے نے, رب عطا فرمان والا ہے. گلی گلی نگر نگر بکر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یار, گلی گلی نگر نگر بکر ہر رہا بھی یہ نبی. شاہ جی سلامت رہے, تسی بھی سید ہو, تسی بھی شاہ. گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 منکر جنہ اسا مولا علی نو منیا شاید کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے, جنہ اسا علی علی کرنے ہیں شاید کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اور حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رسول اللہ جنہاں نو اپنا ویر آکھن, جڑے حسنین کریمین دے بابا ہون, جڑے سیدہ پاک دے سر دی چادر ہون اور ولیاں دے سردار ہون. حضور دے اصحاب تے انہاں وچ اختلاف ہے ہی نہیں سی. منبر رسول اللہ دا ہے, مسجد نبی شریف ہے, باہر نکلن والے دو یار نے آپس کے اندر میں جفی پائی ہوئی ہے. ایک دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے, ایک دا نام علی المرتضی شیر خدا ہے. کیا بات ہے, سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟
दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? तुम लोगों के मय्यार तो देख रहे हो, अल्लाह का मय्यार नहीं देख रहे क्या? और दुल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सुल्तान नहीं देख रहे क्या? दोवें यार में आ रहे ने, मेरा खिताब ये सुबह खिताब मैं कोई नहीं करना, दोवें यार में आ रहे ने और हत्थां च हत्थ पाए ने ते जिवें जिगरी यार नहीं गल्लां करदे आपस दे अंदर, इवें गुफ्तगू पे करदे ने। अगे आए गली मदीना शरीफ दी, बच्चे पे खेड़दे ने, बनी हाशिम दा चन्न ने और बड़ा ही सोहना है जिहदा नाम इमाम हसन मुस्तफा है, हम शक्ल मुस्तफा है, शबीह मुस्तफा है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के बदे हजरत इमाम हसन पाक ने उठाया, बोसा दिता, सीने लाया ते कमाल जुमला आखिया, ऐ इमाम हसन मुस्तफा तेरे ते मैं सिद्दीक अकबर दे मां बाप कुर्बान हो जाए। सिद्दीक अकबर पे फरमांदे ने हसन मुस्तफा तेरे ते मेरे मां बाप कुर्बान हो जान ते अखीर जुमला फरमाया हसन मुस्तफा तेरा चेहरा अनवर मेरे भाई अली नाल ते नहीं मिलता, नाना मुस्तफा नाल बड़ा मिलता है। अल्लाह क्या को गली गली नगर नगर गली गली नगर 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 गली गली मिंबर रसूलुल्लाह दा है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जलवागर ने वाज शुरू हुए, खिताब फरमा रहे ने ते इधरों हजरत इमाम हुसैन खेलदे होया आए ते अपने बाबा अली उल मुर्तजा दी गोद में जाके बैठ गए। जदों बैठ गए ना ते वेख्या कि अज नाना जान मिंबर ते नजर नहीं पे आंदे ते जुमला आख दिता, फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर नीचे उतरो, मिंबर मेरे नाना जान दा है। आखण वाले कौन ने? हजरत इमाम हुसैन गोद गिदी विच बैठे ने मौला अली मुर्तजा दी। जलवागर मिंबर ते सैयदना सिद्दीक अकबर ने आज दा कोई पीर ते मौलवी हुंदा कहंदा अली मुर्तजा बच्चे घर छड़ के आया करो, साडी इज्जत विच फर्क आ गया है। मेरे इमाम सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कमाल जुमला इरशाद फरमाया, आपने खिताब रोकिया, मिंबर तो थल्ले आए, आख्या की आख्या जे? आख्या मैं आख्या नीचे उतरो, मिंबर मेरे नाना दा है। फरमाया सच आख्या जे, मिंबर भी तुहाडे नाना दा है, अबू बकर भी तुहाडे नाना दा है। क्या बात है? तीन दुआवां सैयदना सिद्दीक अकबर ने मंगियां, रब ने तिन्ने कबूल फरमाई। सहाबा इकराम बैठे ने आपस में एक दूसरे नु ख्वाहिशात का जिक्र पे करते ने। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आए, फरमाई ऐ सैयदना सिद्दीक अकबर तुहाडी भी कोई दुनिया च ख्वाहिश है? फरमाया यार मेरा भी दिल है, ख्वाहिश ते मेरी भी है। पूछा की ख्वाहिश है? फरमाया तीन ख्वाहिशात ने। क्या केड़ियां? क्या पहली ये वे आई यकून अबनती तहत रसूलिल्लाह, मेरी बेटी मुस्तफा करीम दे निकाह में चली जाए और जिस सिद्दीक अकबर दी शहजादी मुस्तफा दे निकाह विच होण, जेड़े सुसरे मुस्तफा होण, फिर कंधियां दे सरकार नु सवार करके जाना अबू बकर दी शान दा आलम। क्या बात है? मौला अली जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। वाह वाह वाह, आप उछल के बोलेंगे, अकीदे की बात है। मौला अली जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। वाह 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 वाह। पूछा दूसरी ख्वाहिश की वे? फरमाया अनफाकु माली अला रसूलिल्लाह, मेरा सारा माल मुस्तफा दी नालैन दी लोग उते कुर्बान हो जाए। केड़ा माल? मानफानी माली अभी मानफानी माली अहदिन, सरकार फरमाया किसी दे माल ने मैनू नफा नहीं दिता इतना, मानफानी माली अभी बकर, जितना नफा अबू बकर दे माल ने इस्लाम नू दिता है। तो मैं तीसरे ख्वाहिश की है, वो ख्वाहिश पीर साहब दी भी है, शाह जी दी भी है, अलामा साहब दी भी है, तुहाडी भी है। मनज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, चेहरा मुस्तफा दा होए, अखा अबू बकर दी होण, बस अबू बकर चेहरा मुस्तफा देखदा रहे। आखो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिन्ने ख्वाहिशात रब ने पूरियां फरमाइयां। आप दी बेटी मुस्तफा दे निकाह विच आईयां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जदों माल देन दी बारी आई, वनफाकु माली अला रसूलिल्लाह, सुई भी नहीं छड्डी, सारा माल नोके नाले ने मुस्तफा ते कुर्बान कीता। हजरात जदों तीसरी दुआ दा वक्त आया कि चेहरा मुस्तफा दा, अखा अबू बकर दी होण, हजरात गौर दा मंजर याद करो, जदों रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक दी गोद के अंदर सर रख के ते जलवा करने, रब फरमाया अबू बकर तेरी तीसरी दुआ भी कबूल हो गई है, चेहरा मुस्तफा दा है, अखा तेरिया ने, जिन्ना दिल करे सरकार दा चेहरा तकदो चले। हाय हाय टिल्ला क्या को गली गली नगर नगर अबू बकर। और कमाल शायर ने किया क्या? सारे यार हुजूर दे सोहणे ने, जेड़ा सैयदना सिद्दीक अकबर दे मकाम नु सुन के आन बैठा है, वो मिल के आखेगा सारे यार नबी दे सोहणे ने, पर यार गार दियां क्या बात है, सारे यार नबी दे सोहणे ने, पर यार गार दियां क्या पता ने, कीता प्यार नबी नाल बड़े
پر دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے. کیا بات. مولا علی دا ذکر بھی میں سنانا ہے انشاءاللہ سنانا ہے. رات ذاتاں دو نے باتاں دو نے تے راتاں بھی دو نے. کنیاں دو. رات کیڑی ہے؟ ایک معراج والی ایک ہجرت والی. ذاتاں دو کیڑیاں نے؟ ایک ذات حضرت جناب جبریل امین دیے اور ایک ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر دیے. سبحان اللہ. اور باتاں دو کیڑیاں نے؟ سدرہ دے مقام تے جناب جبریل بولے یا رسول اللہ اس تو کے جاواں تے پر جلدے نے میرے مقام دی حد آ گئی ہے. سونے اس تو کے ایک لمحہ بھی نہیں جا سکتا وا. اس تو کے تساں جاؤ میں جاواں تے میرے پر جلدے نے. لیکن غار دے اندر سیدنا صدیق اکبر گئے. جناب جبریل نے کیا آقا کے خطرہ ہے میں نہیں جاندا تساں تشریف لے جاؤ. لیکن سیدنا صدیق اکبر غار تے بوئے تے جا کے آکھیا آقا کے خطرہ ہے تساں بعد میں جانا غلام پہلے جا کے جان دا نذرانہ پیش کرے گا. اللہ کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سن کے خوش پہ ہوندا ہے قیامت والے دن ایک پاسے مولا علی اور تے دوسرے پاسے سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوگی. اپنے ذہن بالکل کلیئر کر لو. اہل سنت دا عقیدہ تمام ائمہ دا اس بات تے اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر دی ذات تمام اصحاب وچوں فضیلت والی ذات ہے. رسول اللہ تو بعد انبیاء تو بعد سب تو فضیلت والی ذات سیدنا صدیق اکبر دی ہے. اور اس اپنے کنی سنیا کہ اس آکھیا میں سرکار دی حدیث بھی نہیں مانتا جڑا میں روایت پیش کی تھی. اور پھر انہیں گل کی تھی کہ ایک در والے نے تے حضور دی اہل بیت گھر والے نے. تسی ایمان نال دسو تہاڈا جڑا دماد ہوے وہ گھر والا ہوندا ہے یا در والا ہوندا ہے؟ گھر والا ہوندا ہے یا باہر والا ہوندا ہے؟ تہاڈا جڑا سسر ہوے وہ گھر والا بن جاندا ہے یا باہر والا بن جاندا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نو 2 شہزادیاں رسول اللہ نے دتیاں نے. اگر وہ گھر والے نہیں تے گھر والا ہو کون سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہ جنہاں اپنی شہزادی رسول اللہ نو دتی اگر وہ گھر والے نہیں تے پھر گھر والا ہو کون سکتا ہے؟ یہ بات آخری فیصلہ ہے. رسول اللہ تو بعد انبیاء تو بعد قرآن کا فیصلہ ہے. میرے نبی کے فرمان کا فیصلہ ہے. سب تو اونچی ذات سب تو بڑے مقام والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر